Alsaboti chamokonda alvis michamona thavi adekna potomi abe sakwa bishemona thavi anina nani nina o tanina nina nina o anina nani nina o tanina nina Alsaboti chamokonda alvis michamona thavi adekna potomi abe sakwa bishemona thavi anina nani nina o tanina nina adekna potomi abe sakwa bishemona thavi anina nani nina o tanina nina nina o anina nani nina o tanina nina. Друзья, товарищи, ну что, вот мы находимся на дачном участке, так, ну вот это считается, ну, наш сосновый уголок, так, вот этим деревьям, так, по 11 лет, это лиственница, которая, значит, так, очень приятно, у него, значит, так, ворсинки мягкие, он, чем, так, у него очень богатые эти ворсиночки, очень целебный чай, так, таким образом, вот он весной выпускает эти иголки, а осенью так они спадают так. Так что очень красиво, приятно здесь находиться. Тем более, что вот среди них так у нас имеется вот такой замечательный стол, вокруг которого можно сесть, пить чай, так вспоминать, значит, друзей, вспоминать, значит, там хороших людей. Так что добро пожаловать. Приезжайте в гости на даче. Так, чем богаты, тем будем вас угощать. სიტურფე ხევსურეთიდან ამყარა არ ვიცი შენი თვალები რამ შემაყვარა მაყვალა არ ვიცი შენი თვალები რამ შემაყვარა მაყვალა ნეტავი ფერფლა და მაგაცია შენს ბაგეზე გადამაყარა არ ვიცი შენი თვალები შემაყარა მაყვალა ნეტავი ფერფლა და მაგაცია შენს ბაგეზე გადამაყარა კოსმაშინ მოხვალ როცა შენს გვერდზე გავიჩუჩები იქნება კიდეც გლოცავენ წევლას ნაჩვევი თუჩები ნეტავი წყაროთ მაგცია შენ სახთან ჩამომაგარა და შენ კი ჩემად საკარებად სულ ყოველ დილით გადარა ნედავი წყაროთ მაგცია შენ სახთან ჩამომაგარა და შენ კი ჩემად საკარებად სულ ყოველ დილით გადარა Добро пожаловать на Вишневый 25. Так, вот улица
зеленые, красивые, хорошие. Так что ждем в гости.